आइजोफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थांखिजों 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय देवस्रि बिसिडिसिआव ओबीसी सेलनिफ्राय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों माइनाव सोरां बिथांखि 14था सेल्फ हेल्प ग्रुपनो चेक राननानै होयो। गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 चेक राननानै होनाय बादिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय देवस्रि बिसिडिसिआव 14था सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननानै होयो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि ओबीसी सेल आफादगिरि गुरुगर चौधुरी आरो 14 नं सिरांदुवार ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा जे माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि जोंहा दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय देवस्रि बिसिडिसिआव जोंहा ओबीसी सेलनिफ्राय गासै नैबेहाय 14था मोनसे माइनाव सोरां बिथांखिनि जे चेक राननाय बे हाबाफारिया एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। जे जों दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों। थांनाय जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा थांनाय समावहाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै जोङो 3,865टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो थांनाय समाव जोङो बेबायदि चेकखौ जोङो रानखांबाय। आरो नै दाख्लै बावैसो जोंहा क'क्राझारनि तिनालि बे बाजारनि गेवलां फोथाराव 6,000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जे 25,000नि मोनसे चेक राननाय बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावहाय जोंहा ओबीसी सेल चिरां जिल्लानि गेजेरजों जोंहा नैबे जोंनि देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव बा जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव गासै 14था गोदानै मोनसे जों ओबीसीनि गेजेरजों मोनसे चेक राननाय हाबाफारिया जोङो खालामनाय जाबाय। आरो बे चेक राननाय हाबाफारियाव जोंहा ओबीसी सेलनि जिल्लानि आफादगिरि जोंहा बिनुधर चौधुरी बिथाङा बाहागो लाफैदों। गाहाय नेहाथारि सेक्रेटारि बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि बे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि चेक मोनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो निसय बाहागो लादों। जों खोब गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो आरो बेबायदिनो जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंनि माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दासिमाव मोनफुंजोबनो हायाखै। बिथांमोननि थाखायबो जों मोनहोनायनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। आसा आरो मिजिं खालामो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जेसेबां जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ दा बिथांमोननो जोंहा नैबे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जे चेक राननाय हाबाफारि बे जालांबाय थागोन। आं मिजिं खालामो जायफ्रा मोनाखै गोसो बायनायनि बाथ्रा गैया, जायफ्रा मोनथ'वाखै गोसोआव दुरबल जानायनि बाथ्रा गैया। जोंनि सरकारा रायजोनि सरकार, जोंनि सरकारा सोलायनायनि सरकार आरो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों बेबायदि मोनहोनायनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दं आरो मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जे ओबीसी सेलनि गेजेरजों जोंहा नैबे देवस्रि बिसिडिसिआव जोङो 14था सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों दिनै चेकखौ राननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोनहाबो गोबां गोजोननाय मोनदों। आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा निस्सय जोंनि जानानै खामानि मावगोन बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदों। आं आसा खालामो जोंनि जायफ्रा मोनथ'वाखै बिथांमोनहाबो जाहाथे मोनगोन, एसे गोसो हमथानानै जाहाथे थायो। आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे बिटिआर सरकारनि जोंहा मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा सासे भिजनारि लिडार, सासे थांखि गोनां सासे दैदेनगिरि। दा बिथांनि मोनसे गिदिर सिमां दङ। दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जायफ्रा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बे 75,000नि गिबि थाखोनि थाखाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि थाखाय 25,000 रांनि चेक मोनबाय। बे चेकनि गेजेरजों जोंहा जायफ्रा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा गावसिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जे गुबुन गुबुन जोंहा माखासे खामानि मावनानै जे जोंहा नोङो डायरि खालामनाय, जे गटारि खालामनाय, प्लेन्टेसन खालामनाय बायदि बायदि माखासे खामानि मावनानै बे रांखौ जाहाथे बांसिनै आरजिनो हानायनि थाखाय, बांसिनै मुलाम्फा जानांगौनि थाखाय जोंहा माखासे बिथोन हरनाय जादों। आरो बेखौ थाबैनो जाहाथे रांखौ मोननाय लोगो लोगो गावसिनि बे मोजां खामानियाव बाहायनानै जाहाथे बिथांमोननि जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जौगानायनि जे खामानि बे खामानिया जाहाथे मावफुंजागोन आरो जोंनि थांखि आरो नोजोरा जों बेखौनो खावलायगोन। आच्छा আজি 14 तारिख नहीं? अच्छा आज 15 तारिख और आज 15 तारिख 15 मार्च और आज आमी चिरां डिस्ट्रिक्ट ओबीसी सेल हई और केंद्रीय ओबीसी सेलर लगत एकलग हई आमी आज माइनाव सोरां जिबिलाक चेक सेल्फ हेल्प ग्रुपर चेक आज आमी शांतिपुर भिसिडिसित आही आमी देवश्री भिसिडिसित आही आमी
শান্তিপুৰ ব্লক প্ৰেচিডেণ্টৰ সহযোগত আৰু প্ৰাইমাৰীৰ সকলো নেতৃত্বৰ লগত বা VCDC চেয়াৰমেন সকলোৱে মিলি আমি যিবিলাক আগতে আমি কথা দিছিলোঁ বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে যিবিলাক কথা দিছিল যে প্ৰতিটো চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক ৭৫,০০০ টকাকৈ মানে এককালীন সাহায্য দিব, সেইমতে আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি মানে চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি তেখেতসকলৰ পৰা লৈ আহি আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা বা কোকৰাঝাৰৰ পৰা লৈ আহি আমি আজি VCDC ৱাইজত আমি OBC চেল হৈ আমি মানে প্ৰতিটো চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ আৰু এইটো ভাল লাগিছে। সকলোৱে মানে আমাক সহযোগিতা দিছে, ছাপোৰ্ট দিছে আৰু ৰাইজৰো মানে একমত যে সকলোৱে মানে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ যি নীতি আৰু শান্তি মানে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ লগত সমূহ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু থাকিব আৰু সেই সুযোগতে আমি তেখেতসকলক এই চেকবোৰ্ড বিলাই দি তেখেতসকলৰ মনৰ যি আশা সেইবোৰ আমি পূৰণ কৰিব পাৰি আমি OBC চেল হৈ আমি শান্তি পাইছোঁ বাছ। আৰু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক আমি OBC চেল চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজি 14টা চেক দিয়া হ'ল, 15টা আছিল, এটা চেক আমাৰ এই কিবা কাৰণত মানে মিষ্টেক হৈ অহা নাই, বাকী 14টা চেক আমি লৈ আহিছোঁ আৰু আজি বিলোৱা হ'ল। আজি আমি বহুত বছৰ ধৰি আমাৰ OBC চেলৰ পৰা একো জানা নাছিলোঁ, পোৱা নাছিলোঁ। আজি আমি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হৈ পাইছোঁ। আমাৰ এই ছাৰ আহিছে আৰু আমাক জাগৃত কৰাইছে, আমাক মিটিং পাতিছে, আমাক কথাবিলাক কৈছে, সেইকাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ। আৰু আমাৰ UPPL চৰকাৰৰ পৰাও আমি পাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ। তেওঁ আমাক দিছে, নেদেৱা নহয়। আৰু কেতিয়াবা কেইবাটামান আছে নপোৱাবিলাক, আমাৰ কেইবাটাৰ নাই, বস্তুগিলান পোৱা নাই, কি কাৰণে হোৱা নাই আমাৰ এইবিলাকো লাহে লাহেকৈ দিব। আমি অলপ খুচি আছোঁ এতিয়া। এইখিনি কৈ মোৰ বাস্তৱতে সামৰিছোঁ। আগত যিটো OBC চেল আছিল তাৰ পৰা আপোনালোকে কিবা সুবিধা পাইছিল নে? সুবিধা আমি একো পোৱা নাই, আমি জানা নাছিলোঁ। খালি আমাৰ OBC মানে এটা ডকুমেণ্টছ হিচাপে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পাইছিল। আমিতো আমাৰতো নাই এতিয়ালৈকে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আছে, বনাই দিছোঁ মই। আমাৰ আৰু নাই না, আমাৰ বয়স নাই, সময় নাই। এতিয়া আমি OBC লৈ কি কৰিম এনেকুৱা লাগে আমাক, এইকাৰণে আমি লোৱা নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আছে, যেনিবা আজি আমি বুজিব পাৰিছোঁ, আমি OBC হয় বুলি জানিছোঁ। OBC হয় বুলি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে আমাক জনাই দিছে, জানিব পাইছোঁ। এতিয়া আমি ভাল পাইছোঁ, বহুত সুখী হৈছোঁ। আমি আৰু অহাৰ সময়ত আমি তেওঁলোকক ভালকৈ আমি ভোট দিম। কি কৰিব লাগে আমাক যদি মাতে তেনেহ'লে আমিও ছাপোৰ্ট কৰিম। কি ধন্যবাদ দিম এতিয়া? আমিতো আমাক সুখী বনাইছে, আমি চৰকাৰক ভোট দিলে তেওঁ অলপ আগত উৎসাহ হৈ যাব। আমাৰ ভালকৈ আমাৰ চৰকাৰ আহিব, চৰকাৰ আহিলে আমাৰ সকলো সুবিধা আমি পাম। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, আমি গৰীব দুখীৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে, ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাবিলাকৰ এইবিলাকো এইবাৰ বহুত পাইছে, কেইবাটামান পোৱা নাই। নোপোৱাসকলে দিম বুলি ছাৰে আমাক জনাই দিছে, পাব বুলি কৈছে। আমি ইয়াতে সুখী হৈছোঁ। ধন্যবাদ। Ale tihin 25,000 riak cek le nyam kita. Nak din do bale nyam eta ya. Ado 25,000 riak cek le nyam kita noi porno bodo wa sar se khoite nama sarkar se khoi. Ar vote honi gile emaya. Ar adi reuskeur riak gun manau johar selete te lele atang kita ar ongka ge te uni ho bocor-bocor uni ge vote le emaya. Itu nobar. Ar une komen lika nyito nui nuanya nyam cuke lete te ar hinto dahar ko mocok huyu jerura ar ho hinto da ho akal kunku an ono apayep ko te ale ho de huyu jerura ale ho burling beku em kuat liya na burling ko ho baiso idi jerura ale abasti te ho te besa sobista huyu taleya ar ye bundora ukase to abu kali sobista ko johor kana abu sobista nyam len khai gete ani to school gidra mina ko taleya school gidra bujhau ka me उनका गनी गुरा स्कूल ले कुल के कु उना हम चात बांग रागन ते उनको स्कूल गिदरा ले सपास पे स्कूल वाले कुल के कु खाय नोडे महाशय को हकु रुहदा आर आलिन तो नय आइ गडारिया दा हो आंजे ना आर ओड़ा रे कुñ हो बनु तलेया आर दमकल हो बनुआ ओना लेकाते आलिन तो कुñ हो लगाव लिया आर ना बुरलिंग होते जेमन को बैसो लिखा आले हो गिदरा को नितो मते सपास पे स्कूल ले कुल के कुआ आदो ओड़ा रे दा गे नुई जम लगे गे कष्ट आरो चे लेकाते गिदरा दा सपास पे स्कूल तले कुल के कुआ ado una lagi te ale ho nui surkar thege ale ho asle do hoi da te jemon ar ho ima uliye ale se khoi do niye gele menda are godo wale ma jemon ai ho ale chelka godo likna ale ai ho onka gele godo ya ma
लाहारे कोईटा सरकार ताइन किदी उन्हें कोई आपे सुविधा याम किदी से बांग बा ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱷᱳᱴᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ और नितो आपे ओना ओबीसी सेलते रोड़ाम ओना चेक याम किदी नितो चे रोड़ उनी से खoj ᱫᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱤᱱᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱩᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱩᱱᱤᱴᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱞᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱩᱵᱤᱥᱛᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱭᱴᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚᱸᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ 25,000 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱠ ᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱣᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟᱞᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱟᱞᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ অসুবিধা কো আলো আর যেমন শান্তি হুয়ুক তালে মা যেমন হ্যাঁ ओना कोई लाहारे कोईटा ओबीसी सेल मिना कुआ ओनाते कोईटा सुविधा बच्चे याम किदिम से बांग ओना कोई लाहा ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱮᱫ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱚᱴᱟ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱦᱮᱸ नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।